ebi birjurira hakufa kwa Mbyemire John uba kugira ngo abira amazire myaka 8 n'oburwire bwa shukari na pressure kandi atari mukaye bwanyuma yo kubura kwikirizana no mukazi we omukuru hamwe n'abana. Swento yanje twazika kunkanza kureba ndeba abana nbepena abana nbagiraye chance asize munonga nza kurura ngo kurura swento ngo akatura ukokwe omunanko omukazi omuto nhatura twabira amazire myaka 8 atuyireyo hakimbwe no murwego majingo omukashishe kunandboni intaha izobaryo rwa kosanya mwazi umunyanya ko bamukwata aya mtuye mu irwaruro asemekwana ashobora kufa kwe konka izintu kimanya nk'abantu ngo Swento yitu John Mbyemire atuyirarwire atuye stress atuyirarwire pressure kandi stress ije yatungire akagihira akaye ukumbona bonesa akambiye bakambingo munzu nangwa akagendera cyumwe akareba umukazo ndizo kuyaseri hihi na famu ye ahagumana aturayo. Abatura ba Rwenjeru aho mugenzi wo gabire natura banyuma yo kurugo mu makage agacanya na mera baereke mbera ezabira twiremu noho bashabera polisi kukora uburinganiza ahanshongezo kongo tkuza kumbara asanga ari mu mberambi kandi hoya binatuganira mu nashasha tayine mani. So the following day rwasande kuna biri mu wanje ba mpawe information mu Mbyemire ba mutwaro umugudi mbari condition. Ikintangaza kuzika umuntu afire kandi ahuri arwire yafa tukamuzika tucheza kumuzika hataro complaint kugira ngo umuntu bamuisire ati ncuba muri yaho mukarabija bakwata abantabo bamutera ukamujota nabanye no murwire yaba kubi omudakikibiri naba yakwikira atwara umwiru umuntu omwirwa ni kitwa ngabataka twino busasi kandi obusasi bwinje umurongo butakubasa kwemerwa twarebo umuntu abiri natuyangwa mu cyaro twara abantu yashora ngandurezi ushanga ngo aryo mu chome bayima yaba okukambika ha polisi bakore ko butashemerwa omuhikanisa wa polisi n'abantu ba burijo ari kuganira nabo araganise ngo polisi neza kurondereza obujurizi oburukumara by evening nzako twine report nunje munonga yo kwereka ngo abantu abashimiye ko rekorwa nari tubashimiye kubamba rukuru twagambaho nomwe ombahara bo mugenzi omukuru orukwetombo itiro muringo gwishe yaferiremu bito nshongezi yazikwasa polisi wabare kontera ejurunjo rwo munyamahoro kandi no chumango mshango wa group before police or courts are subject to comments and discussion. Yeah, so I declined to make any statement about it. Police is investigating. Yes, please. Okay, carry. All right. Turahamwe Joseph mutabano w'umugenzi owari Shento na Cyohirwe Morris muko mugenzi omuto bakomerwa beka obo baruko bataho rubanza ro kwita Mbyemire John. Gasha kwa Ben Muhozi.